Thina munene toni ndikire muikaro wa guko na to gate iria iki ni kuri rules sikoragwo citigetwo haha to ni kuri gatekeeper on hatari fence. One thing ndugira ikurukire haha tondu kauna ngemite na nimite hatari. Two, drought ya guko dry ya micii wagi wa mai umanite na athuri ya guko mapire haha maikira rules gutire guthi gutama mai haria means gutire mburi ya mundu kana kuri makianda kana gwika undu tondu mai mariko. That's why tukiinterfere na kuka gutama mai haha makigiria aya ruru nene rutu na horo wa haha ni gukorwa ati mai maya matikinyaga kianda. Number 3, ku interfere na andu aria mena igweta. And I'm saying this without fear camera tondu twakora evidence ya bobo ithathatũ na gukianda with the 6 inches pipe. Mundu akagira bumaya gatwara gwake thiini makaukinyira Wairuri Primary School in over 1200 children. Ciana ngiri na magana meri itiri na mai cionaga na where is ni gwike piping ni waterfall. Oroho no tuona aria mendeirio migunda no mathiete makagirabu mundu akaima bekonine ciake haria ciagiriire agaikuruka akaria mugunda wa muingi na tukona mugunda uyu ni uritwo eka nyingi. Kwoguo ni tuona mathina macio ni twagirirwo ta atongoria a sub county no ya Murang'a South na niyo Maragwa constituency ni twagirirwo kurora na wari ungi na nigetha maundu macio mothe tutuike ni twaraniria na ni mathira tondu tutingienda muingi ukinyirire kuoyanira banga. Na nashukuru nyinyi wananchi, sababu nimesikia wananchi walikuwa na nia ya kuvunja hii ua, walikuwa na nia ya kuangusha hii choo. Na nashukuru wale ambao waliitana na mheshimiwa, asante, kwa sababu kuja kwetu hapa nyinyi tu tunashinda na hii fence na tunashinda na hiyo ubao ambayo inasema kukanyaga hapa mnaita trespass.